chana video me gwich kel ka gwatot chana je gwich gwiji dinamo ketiti ka go kaisni bane kapchong bokon gwini gwatot karwade titi chere ka go kaisni false prophet and their crazy activities ala ledo content led go kaini je chiang mutere nyot kanamo an go game shale prophet lesego Daniel jen ken go kai nitin content pai ben chana man la de chana men en gwasme mishi yen wen en gwasme jen en go game la tole le to ran beran jogo beteka lwang ki beteka power ken go kati ken jikwa dial to be jalde ke chugne dial bu jal kore chumu guyen mo jalle dinta jalle no la dia yong ne dial mi yen guyen ken go kind ti ka go kaini chike buka kosnyal buka ka shaitan chana na memenen gwasame ipale ka chawiran kev ikula pal ka kwide moje jalwang kene dialati beryang beteke yo telndo dien rukudi mi milet kana anyok jana yenen gwasame la lele tol I jana tol moje tol moje tol power ke moje tol moje ran ga power ala ran jako betol bela todu mi guyen mo gwasame dien ga turna me tol mo ro mo gwasame ne aneme guyen antama lo mi daran ka tol ko bran beteka lwang ana make liu wa akente shal ke go kaini ke na talat ke nyudni ti chiro dian lot dien gwasame bana je gwich ne ti nywe kan ke jwa gwasame mene ye gwich mi chuon ko de ran der mit ke jwa iko chaji jogo go ke beteka lwang ke beteka power chamran jwa chimene yana mo der am gwa ke der am jek na ne to kane de ne kane yong kwang jena ma de jadan chale petroleum ma de je ke jena stele lung mu bu chop ke je go kainte de gor kan do me de ke ke je nasin kon te ko lung che ke kumen mendanen tana pinde ke tijak kamak choko wal bakel shagor and when they drink deadly poison it will not hurt them at all again danen chalare to emisran mi chalu en mi jamat iche jede ham ke che jede na ke che jede moy ko gwabe jen ma de ngade ga jamoni ma de lied mo ga jala chere ke petroleum ala lied pin munyuno chere me cha goro chiran ko deon ko lo no kut wala ngum to ka je en go kai kene me chana we jen shale lesego Daniel professor jen lar monina na jana ala ne ideality la kana pal ke television lanka buga na mo cha kangwan ne me go kel go me shale prophet odumeje jen jani la power te je la lwangde la ja ke beji kap ka beji yor ko komni lo de ro nek bone mene jenen gwasame I jene jan longa danen kama na ke jan longa dana la kama jano de yenen gwasamo gu yene dina men mi deran deran de jabong chimenen yana mo e long take power mi take je mi deran bonga je ka yuro je kom ni lo chi gwa be de je na mo de gujide e chuong agano deran mi china mo der jelat ki ngu gijimo ka ta me enema ke liu e kai ke liu na me au kanasin kontin kwale nyot dup e shaitan kaleti jekti chidego na macha de chide te chongo deran der ro de jako e baji u moy kabot guje gwada me chan la bucha gule to joran ku ran moy kare kache tukran chewo kap e gong mutidi gogo me nembo go kelodien dienen e champin okay mene je gwit katitigan dial guje na la point kwala gur kora guje let ka me bira turan ke le bi tunat na mo mutin nan ti jeg le mo kan todone katago akan tu kan na wal meni kan ti kan kon lan wer ti lat ke ti ren lo tam buga chubo ngon to buga di jeb kan la long ka cha buti guje toto der ti ri torona kan pastor ti pastor de dia na me ngai kon dia je pastor ngai ramadan pastor alpha alajan and pastor me icharan je wuda te pingwas me iche je ka kafina makia kana man kajen wuda me chale Elias jen
ara kene liu George taping a gija men tuk da la nga ma gwa da mo don ken yen na mene je nong ye ke nambe kam ni ala met abia je kulenen gwa da na nga ma tuk da tin ano di yen gija okay ken yen tuk da nen ben nong ni al long gwa da me bia je go ben yo de kelo de bia yen no kan nyen kai ni te kan dial ke kai ni ti sha de gora na sina de wutin cha ga de la nenaja ngunum gwe ne dial to ne ga ne dial kwiken wa gwe to tene no ka mendien ngum mi tuo ka je ti dial ga kaini yen guri no bia waka bia ruje guri no bia chara gwa ko do mo ne mem do diana bo pastor bo mi gwan kai ka bonetin ko na la mislead ka kwi yone ka dial ti ke pastor kaini ha yen gor yen gwen mo gwa mede yen na me lero ite ka yutu ngogarar ite berar re ngade gade jen gwena ti yo gwadum nan yo ko ton pin gwadum yu to be garar ji de e chagalel jen point use wal ngushia nen yen dial to yen iten la nuer tin content gor ke pastor to fake pastor nanaja gwadum te yo chagalel chaga kamrar ke yo de kamrar be garar to de la jun ran minu real kel ngunbe be bu gra la tun wante ti chimat ka kain tere ro wuda me pastor michine ti kudang raw won yam chaganak naga ka Kenya ka jen kor pen the paiwede ti kudang raw ti chiliu ka je wudum chala Paul Mackenzie jene ti kudaraw chaganak kanaga na do naga ka tegmisne jana nang re ruop ci go lu mena gari tiani ne ti kudang raw mena jenen ba kayeno gurian porfen ite ga porfen de la ite ga men of god to bi ke nang gon ti je ga long nyinkin dial taren ke lewa wel ite ka kun rai ko da rai kan ka ye cha mislead ka do mi shajen en pastor me cha je yen ka Nairobi cha yen Kenya ko jen cha mi je ga long wajen me chalat che nang na kan jen wudame ram me let ka kel chala mutembe dien gwad me de polin ku dien cha ga ke ne dial ko jen chicken nei ti adenen polin to gwad man ne di kudang raw ne di kudang raw na ke a profeni ko ngude cha ke kep ba ke mo kerek cha ga yu ke ne daro de me dane to kan let ke lel ga la mo gwa lo na ga je ko kore cho pello chi na chi kan ga jan ta profeni diality kan all this fake profanity big de jeg lombo kan galat jana go ko reten lot kan je dol na ga je were torbil ko ren ran cha nyot jana mekenze teram nyore e ko dol na ga je jan ta dana te kan ne kon ke jan gwasme gene diala to te nyur ko mo ha e palken gurken jijeng ne fake prophet pastor den gwasme e pastor me shal bushiri me a pastor ka take us South Africa do no general Malawi anta me chawra bar ko gurka je ko jen jana chaganak ka je yutun wan chaka kwal karoda kel anjen ala gwe gwadu nan turno mo jugaranto e ba gadu e ba turde ba jenung ka ngada mo ka table mo ne bianen tedo gwadu menen yen tedo me gwadu menen an tedo me foina karwada amen je screenshot ko biya kunen tedo na me keleo let me do this bianen ba je screenshot na me tedo na me mena je gwijen tedo na me nan tedo na me be twain kareo kan nonga je ke screen ka yada me kene yada dia na me munyudo che ka chelel chelat mena jenen amene woje na me biya kunen amene flay na ken yenen e kaj mi tedi kaj mi belo jogo met jabine be jele tap nen je ke screen nen je ke screen nen namo ka chubu le lije namo e kaj kele shali bushiri jen ngade fake prophet ke pastor ba arama me mi yen guyen te kanere ngwano gor ke je iben ne te gambele gur kene gor ke je udamo take to wana shen be mention ke ti shen blood ka gurken ka kana diality jen gana shek de chiga na mislead ke very long time cha kale jen yen gwasa me the South Africa ni algom den goma South Africa authorities to issue arrest warrant for escaped prophet Bushir wife ala chiga rodian barka South Africa chiga ko Malawi barka rodian ko chiga di kan galat en pastor no baro de ko bayen ka jen lan lat ko jen pona ganga jen ka match ngusha gujo nana ti jeglet kan mogan pastor biya kan ngamane te pastor ko kien tigatin ti
pastor kan dial chal Chris ok fara no na ke fake pastor CNN gwe mbalel ta nana balela kan pastor ti kan dial ke fake pastor okay chega me gwasa me la tede shi ko da shaka no jen chaje use a pastor shop karaoke diogo woniam ke fake miracle la kan tede la jen la tede chunga yo be pastor ko le ben rich ala me ber pastor shoto chele ga power jen gulu guru yo adwo mi kan lat ke kan fake pastor to en wo biga naath bikan ke widien bikan yar ete ke miracle mulet ko da ena me ke lew ala mo ke yo te bikan ka kamshie kam bikan kamshie la karana gor yang adwen bikan gor ke jin mo chengi dwen ba jaga ja dwen yang gwa mo jena gwa ndi enen wia ameteri nam wia jena na tede gwa ndi enen ba shunu te bala tede kan mele wia ne ka mere jen shega mene for pastor one miracle many controversies ala me enen gwa me ala jen shega me jen shega dan te tet mi junjun jenis la ja mo ke yo ba lo ko da ba miracle ba for form bini wan blood ente de ba ko ba ja lar mal ba ja la thank you anyok garame le ro de roje ko kot jen charam kel mutaka radio station la jen la gula yo de kamo bra mi roje kot ko ke gwa da ram mutun anna mo ke lew ano bi ngwan bugalat tegana mo bi ngwan lat e roje ko kot kajana gulle ala lel kana shir lat kana o lat kan ga dang rawti garkel ke lere ke radio station na handa radio garkel ke ne ti fake perfect bagar mi kul yode ke o raje kana kot ko ngai karodien an sianga mo dere nanang di dere siang magwa dien gor fake perfect chol yen kani men of god kan de dialati run buga bene ke yenyok ala buka te jek bukan yariya mu te shi anen tama angot ken kana wa kati jek la ja to ke men bu wa te chiro dian lodane nene yene kon lan nuere go te jek la rote wane wa dienen pastor be jene chala Daniel Obinim fake prophet dienen gwaz me te ram chala finya mi ci yede che long jo lele je ijie je jeba namo meteri namo guyenede ngumi la roda kaken prophet ne dialati pastor me ajen pastor guje che jiran kula kwet ala che kwet ken guje milernen jeno kan sig kan ti dialati kan pastor dial gor kan guje duajaran re chuka duajaran ishiran ne chedom duaje nyal re chuka de ne am ne dial amateri na mo guyenede na me beyond gare che jek gwa kan lu kun gwen to ton du mudi ro witenda ram gwalon bianene ne ene bianene non wudo me chaje kep ko kor ke me sha video me chaje gwich ko che la kwaje record live denen kwaje record live and then chu ne contact authority ke polin chaje onene ne ken ka chaje kep wudo mo la wa ngwa me chaje yen en wuda me chuken kwariene dan la kwarwo jadan en me yene wuda me chuken jogano mu te shilun ke election be taram be kwan ko ngwane tun wan to gorga jen prophet mo fake prophet mo ala kuken kuken threaten e ko te ke number population medit shikan kwarmo shikan be kwan ka gwaden be wa chwa lo nije nyu do shina ti ke je kan dial gorga ne shaitan namo too much anyway ani ban le je guardian gare jentare namo no biya te kamal bye bye kumada mi wewe tala rambu chuiti tala gan mi bi chuiti tala meti